Everybody jump up, jump up. Halo, kepada rekan-rekan, sebelum azan maghrib kita berhenti.
Sekian, terima kasih informasi dari tuan rumah. Sekian, lanjut. Happy ya. Makan galau. Everybody jump up, jump up. Informasi untuk mobil 1215 RH untuk menyingkirkan kendaraan karena ada mobil yang mau keluar. 12 RH. 1215 RH.
25 menit lagi. Kepada rekan-rekan penggemar Golden Star. Sekian, terima kasih. Selamat happy. We will survive. Bumping into rock, not trying to make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. Bumping into rock, not trying to make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can't. So rock it to the sound, turn it up and watch it play. Go rock it to the top until the local gonna get it. It's hot in here, temperature. The rock these ladies get the freaky burn. luka ini, biarkan mengalir darah tak henti. Ku tahu kau hanya membuat lukaku semakin pedih. Kini kau datang, esok kau pergi, seakan engkau tak punya hati. Aku
Sudah ku bujuk merayu, kini engkau kembali padaku. Maafkan semua salahku dulu yang telah menyakiti hatimu.
lagi kita tutup. Lanjut. Terjadi dalam cintaku ketika ku memerlukan kasihmu, bagaikan dedaunan layu yang gugur ke keringan dahaga, mengharapkan rindumu. Senyum tangis sendamu sentiasa di hatiku, namun kini kau tiada di sisi. Berikan ku sinar agar dapat ku tempuh jalan hidupku. Ku hadapi malaya mencerminkan
see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it. I don't wanna beg. Wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
azan maghrib. Sebelum azan maghrib, lanjut. Jangan sampai maghrib. Kita sebagai orang Islam, kita hargai agama kita. Sekian, terima kasih. Lanjut. GS Entertainment. Kebersamaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian, dan terkhusus terima kasih banyak kepada warga desa Anyar, Oku Timur karena telah mengundang GS Entertainment. Semoga kita dipertemukan kembali di panggung GS Entertainment, terkhususnya di Oku Timur. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan.